Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Аманбек банкы доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 35 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 85, евро 81, рубль 1 сом 33 тыйын. Компаньон банкы доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 34 тыйын. Айыл банк доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 34 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 35 тыйын. Финка банк доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 34 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 34 тыйын. Оптима банк доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 35. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 35 тыйын. Банк Азии доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 34. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.